26. olimpijske igre održane su u Atlanti 1996. godine. Dodjeljivanje tih olimpijskih igara Atlanti bila je svojevrsna senzacija, jer su Grci i Atena strašno željeli da te olimpijske igre se održe u Ateni povodom 100. godine održavanja prvih modernih olimpijskih igara. Međutim, Atena tada nije nikako bila zadovoljavala uvjete niti u infrastrukturnom, niti u bilo kojem drugom smislu da bi joj bile dodijeljene igre. Atlanta i igre u Atlanti su bile napravljene po tipičnom američkom modelu. Ništa država nije platila, ništa iz javnih sredstava, sve je bilo plaćeno privatnim novcem. Velike emocije su bile za vrijeme svečanog otvaranja olimpijskih igara u Atlanti. Olimpijski plamen zapalio je Muhamed Ali, legenda i olimpizma i svjetskog boksa uopće, ali tada već prilično bolestan sa Parkinsonovom bolešću i taj moment kada on tresući se pali olimpijski plamen je bio vrlo emotivan moment. Još je bila jedna emotivna scena, kada se na otvaranju, na ceremoniji svečanog otvaranja pojavio Leon Štukelj, vrlo živahni, tada gotovo 100-godišnji starčić koji je bio u tom trenutku najstariji živući olimpijac koji je osvojio zlatnu olimpijsku medalju još tamo 1920-ih godina. Ove olimpijske igre obilježila je jedna tragedija. U Centennial Parku, jednom od središnjih mjesta gdje su se družili sportaši i gledatelji, eksplodirala je bomba. Teroristi su još jednom stupili na scenu, ubili 2 ljudi, 100-tinjak njih je ranjeno. Međutim, olimpijski duh je ponovo pobjedio i svega nekoliko dana nakon eksplozije bombe, taj Centennial Park je opet bio pun i sportaša i gledatelja koji su uživali u olimpijskim igrama. Najveći sportski trenutak, vrhunac olimpijskih igara, bio je nastup Michaela Johnsona, legendarnog američkog sprintera, i on je trčao na 200 i 400 metara. Uspio srušiti svjetski rekord i osvojiti obadvije zlatne medalje. Obilježio u sportskom smislu te olimpijske igre još je nekoliko sportaša. Donovan Bailey, sprinter, osvojivši medalju na 100 metara, takozvani džetni Herkules, Sulejmanoglu, koji je na ovim olimpijskim igrama osvojio svoju 3. uzastopnu zlatnu medalju u dizanju utega. Inače, dizao je težine i 3 i 4 puta veće nego svoje tjelesne težine i zato ga i zovu džetni Herkules. Tu je Andre Agassi, koji je bio jedini tenisač koji je uspio osvojiti zlatnu olimpijsku medalju i barem jedan od sva 4 Grand Slam turnira. Veličanstvenu sportsku karijeru završio je na tim olimpijskim igrama Carl Lewis. Na tim olimpijskim igrama je osvojio 4. svoju uzastopnu zlatnu olimpijsku medalju u skoku u dalj i na najljepši mogući način otišao u olimpijsku povijest. Iako smo u Atlanti osvojili samo 2 olimpijske medalje, što je bilo manje nego u Barceloni 4 godine ranije, Atlanta je ipak ostala i ostaće upisana velikim slovima u povijest hrvatskog sporta. Na tim olimpijskim igrama osvojili smo prvu zlatnu olimpijsku medalju pod hrvatskim zastavom. Pošlo je to za rukom sjajnoj generaciji hrvatskih rukometaša. Srebrnu medalju na istim tim olimpijskim igrama osvojili su vaterpolisti.